Ibihe byiza nanone kuri mwebwe mudukurikiye muri mu mpande zitandukanye, reka mbabwire ko akabaye icwende burya ngo ntikajya koga. Umukobwa wa Bwana Paul Rusesabagina akaba yongeye kuba indashima kuva ubwo byatangiraga kumenyekana ko u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri mu biganiro bishobora kuganisha ku ifungurwa rya Rusesabagina Paul. Umuryango we watangiye kugenza make ku ngingo zose wakundaga gutangaho ibitekerezo uraruca urarumira. By'umwihariko umukobwa we Karine Kanimba mbere ku mbuga nkoranyambaga ze ntihasibagaho ubutumwa bwibasira u Rwanda, ariko aza gusa nk'ucogoye. Nyuma yo gusubiza agatima impembero, Kanimba amaze iminsi rero asangiza abamukurikira ku mbuga nkoranyambaga ubutumwa bwibasira guverinoma y'u Rwanda. Usibye ibyo yandika ubwe, ukorera retweet abasebya u Rwanda nka Michael Long n'abandi bizwi ko batajya rero barucira akaro rutega, ubu ugezweho ni umunyamakuru witwa Anjan Sandaram. Mu gitondo cyo kuri wa kabiri, Karine Kanimba akaba yasangije abamukurikira igitekerezo cyanditswe na Sandaram muri The New York Times mu gace kavuga ko abanyamakuru mu Rwanda bameneshwa bagahunga cyangwa se bakicwa. Muri ubwo butumwa harimo ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu Rwanda bafungwa nyuma y'iminsi mike bagasangwa bapfuye. Sandaram yanditse igitabo yise Bad News: Last Journalists in Dictatorship, aho avuga ko mu Rwanda guverinoma nta mwanya iha itangazamakuru, ko nta n'ubwinyagamburiro rifite. Ni igitabo bwa mbere cyamaganwe n'abo avuga ko bamuhaye ubuhamya kuko bagaragaje ko yababeshyeye akavuga ibyo batamubwiye. Sandaram akunze rero kugaragara mu biganiro by'abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda, birimo iby'abakorana na RNC, Rwanda National Congress ya Bwana Kayumba Nyamwasa, ndetse bivugwa ko uwo mutwe w'iterabwoba ujya unamuhemba kugira ngo rero asebye u Rwanda. Karine Kanimba uherutse kongera kubona se wari ufungiye mu Rwanda yirengagije ineza yagiriwe umubyeyi we, kabone n'ibyaha bikomeye cyane yashinjwaga, yiyemeza rero gusebya u Rwanda ko rugirira nabi abatavuga rumwe n'ubutegetsi, kandi se yaratashye nta nkomyi azi ari muzima, yirengagije ubugwaneza bw'abafunguye se. Mbere y'uko Rusesabagina afungurwa, Perezida Paul Kagame yavuze ko u Rwanda n'Abanyarwanda nta mutima mubi bagira, kuko ngo rwubakiye ku mbabazi cyane ko rwazihaye n'abakoze ibyaha ndengakamere nka jenoside. Mu gihe gito byahise bigaragaza maze inama y'abaminisitiri yemeza ko Paul Rusesabagina n'abo bareganwa bahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Nubwo yari yaranditse ibaruwa isaba imbabazi, byaranashobokaga ko atazihabwa agakomeza gufungwa. Gusa u Rwanda rwagiranye ibiganiro na Amerika binagirwamo uruhare na leta ya Katari bigamije gukemura ikibazo cye, dore ko cyari agatotsi mu mubano w'ibihugu byombi. Bivuga ko ibyo biganiro ku ruhande rwa Amerika byari biyobowe n'umujyanama wa Perezida Biden mu by'umutekano witwa Jack Sullivan. Rusesabagina yatawe muri yombi, ibihugu bimwe bimwita intwari, bitangira gushyira igitutu ku Rwanda ngo rumufungure bwangu. Icyo gihe byeruriwe ko igitutu kidakora mu gihugu cy'u Rwanda. Mu bijyanye na bwa bugiraneza bw'u Rwanda bamwe batahaye agaciro, Rusesabagina yafashwe akekwaho kurema ndetse no kuyobora umutwe w'iterabwoba wa MRCD-FLN wishe abantu 9 mu bitero bitandukanye mu nkengero z'ishyamba rya Nyungwe, abandi barakomereka, imitungo yabo irasahurwa. Ibindi bihugu byatanze urugero ko iyo ubonye aho ikiyebe cyihishe woherezayo umunwa w'imbunda, misile cyangwa se rokete, kumwe Amerika ibigenza. Ati niyo mpamvu twabonye ijya kurasa muri Iran, Iraq, Afghanistan, Syria n'ahandi. Rimwe na rimwe n'impamvu zayo zikumvikana, ati kumvikana bikagorana. Nyamara Rusesabagina yarafashwe, arafungwa, ahabwa abamwunganira amategeko, afatwa neza haba aho yarafungiye cyangwa se iyo yajyaga kuburana. Si amahirwe benshi mu bagize umutwe yayoboraga bagize, kuko bamwe baguye mu bitero, abandi bagwa muri Kongo ubwo bafatwaga ngo boherezwe mu Rwanda. Ntabwo rero Amerika yari yizeye ko uyu mugabo u Rwanda rwamurekura, ahari n'ibitewe n'uburemere bw'ibyaha hamijwe. Ni nako byagenze ubwo yari amaze gufatwa n'inzego z'u Rwanda, kuko Amerika itahise isaba ko arekurwa ako kanya, kuko yari imaze kubona ko hari ibimenyetso bikomeye cyane bimushinja uruhare mu gutera inkunga imitwe yitwaje intwaro igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Icyari ihurizo kuri Amerika ni uburyo u Rwanda rwarekura umuntu uhamijwe ibyaha by'iterabwoba ndetse no kwica abantu. Ni nayo mpamvu rero kuva Rusesabagina yafatwa, ububanyi n'amahanga bwa Amerika bwavuze kuri dosiye ye hashize igihe. No mu gihe Amerika yotsaga u Rwanda igitutu, rwakomeje kandi kwihagararaho kugeza naho Anthony Blinken yakorera uruzinduko i Kigali afite muri gahunda gucyura Rusesabagina, ariko ntiyabigeraho. Ubwo Blinken yari avuye mu Rwanda, bivuga ko Amerika yahise ibona ko igitutu kitazigera gikora ngo rube rwarekura Rusesabagina. Nyuma y'iminsi 4 bivuga ko umuntu witwa John
Tomawiski ukorana bya hafi n'umusenateri witwa James Rich wo muri Amerika yagiye gusura Rusesabagina Mageragere. Agezeyo ngo yamuganirije ku gitekerezo cyo kuba yakwandika asaba imbabazi Perezida Kagame kugira ngo abe yarekurwa. Rusesabagina utari wizeye ko yahabwa imbabazi ngo yavuze ko agiye kubigerageza. Tomawiski aherutse gutangaza ko umuryango wa Rusesabagina nawo utari ubyizeye. Inzira za diplomasi naho rero zahereye. Ati inzego za Amerika n'iz'u Rwanda zitangira kuganira ku kurekurwa. Bivuga ko rero muri uko kuganira u Rwanda nta kintu rwigeze rusaba Amerika kugira ngo Rusesabagina abe yarekurwa, ahubwo icyo rwari rushyize imbere kwari uko ibikorwa uyu mugabo yakoze bitazongera kundi, kandi ko Amerika nayo igomba kubyamagana. Bivuye inyuma Rusesabagina yasubiye muri Amerika nyuma yo kurekurwa igihano kitarangiye, na mbere yuko indishyi yaciwe zishyurwa. Rusesabagina yasanze umuryango we ku itariki 29 Werurwe nibwo Rusesabagina yageze muri Amerika, yongera kandi kwakirwa n'umuryango we. Mu ibaruwa yandikiye Perezida Kagame asaba imbabazi yavuze ko aramutse ahaye imbabazi azakoresha umwanya w'ubuzima bwe muri Amerika atuje. Yakomeje agira ati ndabizeza binyuze muri ibaruwa ko nta zindi nyungu ntegereje zaba bwite cyangwa iza politike. Ati ibibazo bijyanye na politike y'u Rwanda nzabisiga inyuma yanjye. Ibyo yanditse mu ibaruwa ye asaba imbabazi bisa naho ari nko gucurangira abahetsi ku muryango we, kuko nyuma yo kumara igihe ucecetse ushaka ko afungurwa, kamere ntaho yagiye wakomeje kugaragara mu bikorwa biharabika u Rwanda. Ku rundi ruhande bisa naho Karine Kanimba yahinduwe indangururamajwi y'ibitekerezo bya Rusesabagina, kuko we azi ko aramutse yibeshye yagarurwa mu Rwanda. Ari nayo mpamvu rero yabaye acecetse. Umunyarwanda aca umugani ko ntawe utinya ishyamba atinya icyo bahuriyemo. Ku rundi ruhande mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kubona aho ibintu bigana nuko byagenze ku bya Rusesabagina hamijwe, igahagarika ibikorwa byo kumwita intwari hashingiwe kuri filime Hotel Rwanda, Karine Kanimba arajishwinga no gutuma ibyo se yagezeho mu buryo yakoresheje bidahinduka umuyonga mu kanya nk'ako guhombya. Abanyamerika rero bose bakamutera icyizere. Ibyo bigatuma rero akora ibishoboka byose akikwa mu Rwanda areba ko yatizwa amajwi n'abandi bose basanzwe rero bararwijunditse hirya no hino, by'umwihariko abo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika izakomeza kuba kimwe mu bihugu bishakisha abakoze jenoside mu Rwanda. Ibi byatangajwe n'umunyamabanga wungirije muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Amerika ushinzwe ibibazo bya Afurika, Mary Catherine Fee, yabivugiye mu muhango kwibuka ku nshuro ya 29 jenoside yakorewe Abatutsi, umuhango wabereye i Washington DC. Tim Harris ishimwe. Uyu muhango wo kwibuka wabereye mu cyumba kinini cy'inzu ikoreramo abanyamakuru hano i Washington National Press Club. Ni umuhango witabiriwe n'abantu bari hagati y'150 na 200. Muri bo harimo ambasaderi w'u Rwanda Madame Mathilde Mukantabana na Morifi, umunyamabanga wungirije muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe ibibazo bya Afurika, n'abandi bategetsi bahagarariye ibihugu byabo. Ambasaderi Mukantabana yashimiye abitabiriye umuhango wo kwifatanya n'abanyarwanda muri ibi bihe, yumvikanisha ko iki ari cyo gihe cyo kubona inshuti nyayo. Ubufatanye bwanyu n'abanyarwanda muri ibi bihe twibuka ibyaranze amateka yacu ni iby'agaciro gakomeye. Mu bihe nk'ibi niho uba ukeneye inshuti kandi mwaje. Ndabashimiye kubw'ubucuti n'ubufatanye. Ambasaderi Mukantabana yashimiye kandi ku buryo bwihariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni umufatanyabikorwa wacu wo kwiringirwa, wadufashije kongera kwiyubaka no kugera ku majyambere. Twizeye kandi ko tuzakomeza kugirana umubano mwiza no gushimangira ubucuti. Morifi, umunyamabanga wungirije muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika ushinzwe ibibazo bya Afurika, nawe yagize ati Amerika yabaye kandi izakomeza kuba kimwe mu bihugu bikomeye cyane mu gushakisha abakoze jenoside. Twafashije mu gushyiraho n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda. Amerika ntabwo izahagarika gukorana n'u Rwanda mu gufata abakoze jenoside gushyikirizwa ubutabera. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Anthony Blinken nawe yageneye ubutumwa u Rwanda muri ibi bihe byo kwibuka. Abinyujije kuri Twitter yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yifatanije n'u Rwanda mu kwibuka ku nshuro ya 29 jenoside yakorewe Abatutsi. Yongeye ati turunamira kandi n'abo bandi bishwe
bazira kurwanya ubutegetsi bwakoraga jenoside. Mureke twiyemeze gukumira ko ishyano rya jenoside ryazongera kuba. Ibiro by'uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ONU mu butumwa bwe, Ambasaderi Linda Thomas Greenfield yagize ati mu myaka 29 ishize amahano atavugwa yarabaye. Mu minsi 100 y'amahano yabaye mu Rwanda, ibihumbi amagana by'abatutsi barishwe muri jenoside yatijwe umurindi n'imvugo zihembera urwango zibasiraga abanyamuke. Abahutu n'abatwa bagerageje kurwanya ibi byaha nabo barishwe. Ambasaderi Greenfield yatangaje ko igihugu cye cyifatanyije n'abanyarwanda mu minsi 100 yo kwibuka no kunamira inzirakarengane zahasize ubuzima, agira ati dushimiye kandi ubutwari bw'abahagurutse basaba ihagarikwa ry'ubwicanyi, iterabwoba n'urwango. Ambasaderi Linda Thomas Greenfield yavuze ko mu mwuga we muri serivisi y'ububanyi n'amahanga harimo no kuba yarakoreye mu Rwanda mu mwaka w'1994 mu ntangiriro za jenoside, ubwo yakoraga nk'umuhuzabikorwa ushinzwe ibibazo by'impunzi mu karere. Ati nyuma y'imyaka 40 biratangaje gutekereza ku mpinduka nini abaturage b'u Rwanda bamaze kugeraho. Madame Linda Thomas Greenfield mu butumwa bwe yongeyeho ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika itewe ishema no kwifatanya na Leta y'u Rwanda n'abanyarwanda mu muhate wo gutsinda uyu murage mubi na kimwe mu bihe by'icuraburindi byabaye mu mateka y'inyokomuntu. Ati turashimira u Rwanda kuba rwarahisemo gushakira ubutabera abagezweho ingaruka, ibyatanze umusanzu rusange wo gukira ibikomere no guhuriza hamwe abanyagihugu. Uretse amagambo yavuzwe n'abategetsi bari bitabiriye uyu muhango, hari kandi abatanze ubuhamya barimo Konsole Nishimwe utuye mu mujyi wa New York. Umva ntabwo ari ibihe byoroshye ku muntu wahuye n'ayo mateka, kuko wongera gusubira inyuma ugatekereza inzira waciyemo, n'abawe wabuze n'ibyakubayeho. Ntabwo ari ibihe bitworohera, ibintu ubana nabyo ubuzima bwawe bwose. Nubwo ari imyaka 29 ariko ntabwo biba byoroshye igihe cyose umuntu ageze mu bihe byo kwibuka. Ubuhamya burambuye bwa Konsole Nishimwe yabukubiye mu gitabo yise Tested to the Limit. Urakoze Tim Harris Ishimwe. Mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika. Imibare y'ubushakashatsi bushya bwakozwe ku ndwara y'umubyibuho ukabije irerekana ko niba nta gikozwe vuba, 1/2 cy'abaturage batuye isi bazaba bugarijwe n'iyi ndwara bitarenze umwaka 2035. Abakoze ubushakashatsi baravuga ko uduce twose tw'isi twugarijwe. Temistokle Mutijima. Raporo y'uyu mwaka wa 2023 y'ibyavuye mu bushakashatsi bwakozwe n'umuryango mpuzamahanga wita ku ndwara y'umubyibuho ukabije bwitwa World Obesity Atlas WOA mu mpine, igaragaza ko miliyari zirenga enye z'abantu mu isi bazaba barwaye umubyibuho ukabije mu 2023. Bazaba bavuye kuri miliyari 2.6 bariho muri 2020. Imibare y'ubu bushakashatsi isanzwe igenderwaho n'ishami rya Loni ryita ku buzima OMS ku byerekeranye n'iki kibazo. Iyi mibare y'ubushakashatsi bwakorewe ku bihugu 180 igatangazwa ku itariki ya 4 y'ukwezi gushize kwa gatatu, umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya umubyibuho ukabije, iragaragaza ubwiyongere bwa 30% mu gihe cy'imyaka 15. Ubwiyongere bukabije bw'iyi ndwara kandi buragenda bugana ku kuba icyorezo mu bice byose by'isi. Ibihugu byo mu karere k'inyanja ya Pasifika nibyo bigaragara muri iri gereranya ko bizagira ubwiyongere bwinshi kuruta ahandi muri iki gihe cyo kuva mu